Ego ndabaramukije inshuti bakunzi ibiganiro bya kuri DFTV ikiganiro ca mbere kabisa mwese murazi yuko ku isi yose abantu bose bahanzwe novuga nikiza coronavirus. Ino musi tukaba twatumiye muri studio yacu, studio nziza, studio shasha, studio tugira bakwe gutumira umu docteur akaba yitwa Dr Claudine agomba dusigurire gute two kwikinga nico kiza. Murazi yuko mu Burundi kitarashika, rero tuguma tuvuga ati tukomeze kuzibira imipaka yose, tugameze kwikingira kugira ntikihave dushikira. Ego reka ndamwakire Claudine, kaze muri studio yacu. Ego DJ Fanny murakoze nkuko yabibabwiye nitwa Dr Uwera Claudine ndi umuganga. Urakoze cyane kumpamagara kugira ngo nshobore kubwira abarundi bene wacu bashobora kutwumva, abanyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ururimi tuvuga ku cyerekeranye n'icyorezo coronavirus. Ego kubatakuzi widondera ku mazina yawe kore. Nidondoye nitwa Dr Uwera Claudine. Ego kaze cyane, wiyumva gute kuba wicaye muri studio nk'iyi? It's fantastic, that's wonderful, and ndaryohewe vraiment. Ni studio nziza iri that is really amazing. Nahuze icyo mvuga. C'est vraiment très impressionnant. Merci. Ego turi mu gihe novuga ati isi yose novuga ati ibihugu byose biri ku isi bihanzwe biriko birajugumira cyane cyane n'ino ngwara. Twumvise ugeragaje kudisigurira iyo ngwara yandukira gute, ifata gute? DJ Fanny, ni kibazo gikomeye cyane. Iyi ngwara ya coronavirus ni ingwara mbi cyane, yandura ku buryo bubi cyane bworoshye. Urabona cyane cyane iba mu matembabuzi, sinzi ko nakita mu mate, mu biseru. Biroroshye cyane ko yandura. Ni kuvuga ngo iyo umuntu yikoze kuzura afite iyo microbe afite iyo virus agakora ku rugi ukarukoraho uba wanduye. Umuntu yitsamuye izi crapsule z'amate yiwe akakugwa ku munwa cyangwa kuzuru, biba biheze uba wanduye. Umuntu agusuhuje, umuntu agusomye, umuntu mwicaranye akitsamura bikakugwaho uba wanduye. Umukozi atogeje isahani neza akikora kuzuru afite iyo microbe akakohereza igikombe ukanywa uba wanduye. En fait c'est terrifiant, ni microbe mbi cyane, ni ngombwa ngo abantu isi yose ijugumire. Ego mbega umenye neza yuko wagwaye, ni cyahe cyambere utangana gukora kugira niwanduze abo mwegeranye? Ikintu cyambere nge sinahera kumenya ko ngwaye, umbabare DJ Fanny, natangira kumenya utaragwara. Muri iki gihe bavuga ko nta coronavirus turabona ahantu i Burundi, twakora iki? Ikintu cyambere nkuko leta ndetse na OMS biduhimiriza, nkuko abandi bafashe ingamba, twakaraba neza, tugakaraba nibura iminota uko dukoze ku kintu, tugakaraba n'isabune inshuro nyinshi zose zishoboka aho duhuriye n'abantu. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ngewe kuri ngewe urabona ko nambaye agapfukamunwa. Impamvu ubona nagakuyemo nuko hagati yanjye nawe kagerageza ukambara turabe ukavugire ko nta kibazo. Nagakuye ndakambara kubera yuko uri kure yanjye ntushobora kunyanduza byoroshye. Akagapfukamunwa rero icyo kamaze ikibazo ushobora kumenya ko warwaye, kuko igihe cya incubation DJ Fanny, igihe cya incubation ni iminsi 14. Muri iyo minsi 14 umuntu abagendana virus atazi ko arwaye, mugabo nubwo abatararwara abashobora kwanduza. C'est qui est très dangereux. Uragenda mu bantu ukabakoraho, ukimwira, ugakora ibyo ushaka byose, hagati uri kwanduza abantu. Impamvu ubona nambaye akagapfukamunwa, ikiza cyako nuko ndamutse narwaye nkitsamura bituma abo twegeranye n'abanduza, kuko microbe zihera indani za crapsule zagombye gusohoka mu mate, byabi nitsamuye byabiseru byagombye gusohokana na microbe bihera muri akagapfukamunwa. Urumva microbe ingumaho ntiyanduza abandi. Igihe rero umuntu naho atarandura
ni byiza yuko uwo bicaranye akitsamura ya mate nta mugwaho fasiluma yibagiwe akikora ku munwa akagapfukamunwa kaba kariho sitadire ya mikorobe ntimujyaho direkite. Ndagira ngo mbasobanure gusa akagapfukamunwa ntabwo navuga ngo ni dispositif medical, mugabo karahagije kugira ngo karinde coronavirus ko ishobora kwinjira ku munwa cyangwa ku mazuru. Ni ukuvuga ngo ni byiza kwikinga utararwara. Kuri njyewe ntiturabona coronavirus, ariko ntekereza ko tutarindira kugira ngo imanzi tugere mbere yo kwiproteje, kubera yuko muri iyo minsi hashobora kuba hari abantu bayifite bakiri muri icyo periode ya incubation. None ga DJ Fanny muramutse muhuye ntiumva ko cyaba ari ikibazo. Ikindi cya gatatu kukwirinda, mwakwirinda kubonana n'abantu, gukora ingendo zidakenewe, guhurira mu mahuriro adakenewe. Abandi bantu nk'Ubushinwa byagabanutse, abataliyane baranegirije, bapfuye baheze. Pourquoi pas twe dutekereza ko bidagushobora kutugeraho? Kuri njyewe kwirinda kwambara agapfukamunwa, gukaraba, ariko no kuguma mu rugo igihe gishoboka, bishobotse byaba byiza kurushaho. Mu mahuriro menshi urabona tugenda mu mabisi, urabona tujya mu maresitora, on ne sait jamais abantu dushobora kwahurira. Byaba byiza twirinze kuko kwirinda biruta kwivuza. Merci. Ego murakoze cyane Dr Claudine, mukaba dusigurira byinshi kuvyerekeye coronavirus. Novuga ni ingwara igerageze gukora ibintu bibi kabisa, imipaka yugaye, iracyabikora ibyashara n'ibyinjira nkuko byari, amashuri amwe turumva mu bindi bihugu ngo barugaye, urumva ko tari ibintu byiza. Tugerageze kugira twikingire by'ukuri, nkama ku bene igihugu bidoga ngo turakaraba cyane, mbega umuntu niyo karaba rimwe agasubira gukaraba kandi ku mugoroba cyangwa saa sita. No DJ Fanny, udashobora gukaraba, hari utujeri desinfectant, mugabo simpamya ko abene igihugu bose baturonka. Umuntu ashyira ku ntoki akihanagura, uramutse nkoze kuri aya meza kugira ngo nshobore kugira icyo nongera gukoraho, ndihanagura kugira ngo iyi gel desinfectant ikuri umucafu, niba hari coronavirus iriho inyice iwice. Hanyuma gukaraba ni ngombwa. Ikindi naka gapfukamunwa njyewe vraiment mbona ari ngombwa. Urabona ubundi dusanzwe tuzi udupfukamunwa dusanzwe turi umuntu akoresha rimwe, turi jetable, nko kumwene gihugu udashobora kukaronka. Yewe kubera yuko uzi ko nkora muri yuko brand n'ibya fashion bikoreramo, nanavuze ni iri foke ntanga intererano ku bene gihugu, nshona masque en coton anti-si, umwene gihugu ashobora kwambara agakoresha, hanyuma nimugoro akamesura, akayimesura n'isabune isanzwe. Ngewe je préfère ko ayimesuye yayinika mu mazi ashushe, mbere yo kuyimesura yayirongora n'amazi abize, kugira ngo tube sûr ko iyo microbe yapfuye. Undi akayanika ku kazuba cyangwa akayanika yakuma, akayigorora esha kongera akayikoresha. Ngewe nekereza yuko muri Coco Blend twakoye masque ziri lavable, ziri disponible, abantu bose bashobora kwambara, kuruta kwambara abashobora kwambara iziri izagenique. Okay, go ahead. Mugabo ntekereza ko abarundi ku bukene dufite dukeneye n'izishobora kudufasha umuntu akamesura esha kongera akayikoresha. Ego nibaza ko dukurikirana muri ko murumva impanuro nyinshi. Ni kado nakuzaniye. Wow, thank you so much. Turashimye cyane Claudine, Dr Claudine, kubona waduteye iteka muri studio ya DFTV, ukaba waje kudusigurira ku bijyanye na coronavirus. Nibaza yuko ari ubumva yumvise, dukomeze kwikingira kugira ntidutere iwacu mu Burundi. Usanzwe yuko n'abene igihugu benshi bifitiye amikoro make, umva imaze kudutera tukumva ko umuntu yoguma mu nzu nk'iminsi 10, bamwe twokwicwa n'ikigoyi. Reka rero tukomeze gukora ibishoboka byose, tukomeze kuyirinda kugira ntiyagira hica. Rero ubwo maske Dr Turazi yuko usanzwe udukora muri ukoko
Coco Fashion none ugakeneye ku mahera make watubwiye ko ari 2000 ugakeneye agasanga muri Coco nya cyangwa mwaragize nk'abaja baturutanga ahantu kugira hamworohere twagerageje kudukora ubu turi kudukora muri Yukoko turashimiriza abantu nyine kugerageza kutwambara kugira ngo birinde ngewe kwirinda biruta kwivuza hari ushobora kuvuga ati sinzakambara kubera ko ntaragwara ariko mwumvise ko ushobora kuba wagwaye cyangwa ugahura n'uwagwaye atarabimenya akaba yakwanduza nawe ukagenda ukanduza abandi iyi virus yamaze imbaga yisha abantu benshi ngewe ntekereza ko 2,000 ari amahera makeya kuruta kwirinda hama bagakomeza kugira isuku bagakaraba inshuro zose zishoboka bakirinda gusuzanya n'abantu bakirinda gukoranako bakirinda kwegerana mu bintu bidakenewe vraiment bakagerageza kugendera kure gutanga hagati y'umuntu n'undi kwegerana kugira ngo bashobore kwifasha turi mu gihugu gikennye tugomba kwirwana arageri komanageri murakoze cyane reka dushimire Dr Claudine dushimire namwe mwese mwari kumwe natwe kuri DFTV 257 mubandanye mukurikirana novuga ati mudusapotinga mutora link murungikira abandi tubandanye twigishanya kandi muri kino gihe isi yose igeramiwe n'ico kibazo cya coronavirus turabe kungene tugumeza kwikingira mu Burundi ntishike hama ndagushimiye cyane Dr Claudine nibaza yuko ubutaha tuzogutuma ko usukane utwibutse kuko biragoye abantu tuba dukeneye kuguma twibutswa nk'abagedazi mugira ama recherche kugira mumenye bishasha bije dukore gute murakoze cyane DJ Fanny kuba mwantumiye kugira ngo nshobore kubwira abagenzi banje uko bashobora kwifata ni byiza ni wo mwuga nize kandi ni byiza cyane kandi ndahari kubw'abarundi bose ndahari kubw'abantu bose kugira ngo ishasha tuzamenya tuzakomeza tukibagezaho murakoze cyane reka nongere kandi nisubiye kandi kugushimira Soso Black mu binga bw'ibyuma mwabone yuko yagaragaje kubikora neza hama ndabakengurukiye mwese mudahengeshanya gufata mu mugongo televiziyo yanyu nibaza yuko mu Kirundi novuga nti ejo ni heza